ada macam-macam topoki. It's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is real. Assalamualaikum, hari ini kita ada di mana ini? K-food, Di K-pop. Jadi di sini antena food, apa tadi? K-food, di sini antena shop. Yang seleranya Korea food, Korean food di sini, Mbak. Di sini suganya ada macam-macam. Ini apa lagi? Ini ada topoki, ada ini topoki banyak. Itu ya, ini deh. Sudah. Ini ada macam-macam topoki, burger. Ini original Korea ini. Oh, ada label halalnya. Jadi ini halal. Ini rasa saus kedelai. Kalau ini spicy pedas. Sama ini ada juga yang merek lokal. Ini merek mama suka. Ini ada 4 varian rasanya. Ada spicy, ada rasa sweet, original. Oh, ini ada sohun juga. Oh, itu dia. Hah? Jatuh. Ini juga biar. Ini jangan Cina yang goreng. Ini kan dulu ini apa? Kan jeruk itu strawberry. Ini ada 3 rasa. Ini apa namanya, Mbak? Gochujang. Ya, gochujang. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 이상하고 아름다운 느낌이 좋아 걱정되고 보고 싶은 이런 기분은 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 비동사 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 ing Sohun, ada topoki, ada Polate. Polate. Halo, di sana lagi ya.
건지